Kochani, siemanko, nagrywam z mojego centrum dowodzenia. Andrzej Durek. Wrzucam wam kolejną część zawodów w Czechach. Pozwolę sobie podzielić ją na kilka etapów, od najmniejszych do największych ciężarów. To tam od 200 w górę, tam do 250. Tu chłopaki chyba 216 najwięcej. Miłego oglądania. A to by mělo být v pořádku, co rozhodčí, je to tak. Tomáš Hořák to zvládl 192,5 kg úspěšných. 210. Zdeněk Franc teď zkusí zvládnout 210. A po něm už následuje pouze další ukrajinský borec Evgen Kuš. 10 kg, nádhera. Evgen Kuš teď zkusí zvládnout 112,5 kg. Uzavřeme tuhle skupinu. No, tento se naluž. A ukrajinský borec to zvládá naprosto v pohodě. Je to tam. Tím tedy uzavíráme tuto skupinu a uvidíme se zase po kratičké přestávce.